Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Бүгінгі сабақта біз мад темасының уландысын өтөбүз. Албетте, мурунку сабакта айткандай эле, мад дегени бул созуу дегени. Ал эми созуу дегенде биз алиф, вау, яны созуп окууну эске алабыз. Бул бетте өзүңүздөр көрүп тургандай, канча мисал берилген болсо, булардын бардыгы созулма ваудын мисалдары. Мына сөзү биз ятубани деп окуйбуз. Ятубани. Kingisi yakuluna, yatufuna, taquluna, yansuruna, tadkhuluna, ya'lamuna. Buragı sağda da aytkандай эле, вау табышын созгон учурда эриндеди кууш кылуу керек. Ta'maluna, yashhaduna, tadribuna, yarji'una, tajlisuna. يكرمون تسلمون يخلصون تكرمون ينصرون تضربون يجتمعون كينجسي تكتسبون كينجسي يحتسبون تستشهدون يستخرجون أشكرا انصرا اعلما انصري اعلمي مكرمان مسلمان مخلصان منفقان مكرمون مسلمون مخلصون منفقون آخر خطر مسلمات مخلصات منصورون مطلوبون. Бұл беттегі мисалдардың көпшілігі созылма яға берілген мисалдар. Мысалы мына, бұл сөзі біз мил да оқиыз, бұны болса нил, бұл болса фил, кейінгісі хин, син, шин. Дағы сауқтарда айтылғанда еле, я харматта айтқан үшірді астың ғайринді чойоыз. Мысалы мына кәрим, алим, сами', азиз, хаким, ta'lim, tadris, تبريك تحسين بيع ميل عيش يميل تعيش تبيعين تواريخ تراويح مكرمين مسلمين. Мына бүгүн биз сиздер менен Кур'ан алфавитиндеги мад темасын толук башынан аяк окуп бүттүк. Аталан барыбызды Кур'ан-ы Керимде эң мыкты окуучулардан кылсын.